Živijo, nisem vas videl. Zdaj, verjetno se sprašujete, zakaj ne objavljamo več videov. Ampak vse vete, včasih me želej ne dobi, ne? Šola, služba, šiht. Velikrat tudi v vrtci delate, kar nočete. Ampak pač morate, zato nismo delali veliko videov, zato, ker so pač taki problemi, je včasih tudi prav, da napišeš knjigo. In to jaz pa naš snemalec to trenutno delava. Naslov je David the Movie. No, in skratka, tukaj je slika od knjige. God damn, we'll do that. And once you get that thing, won't you come bring it back? Cause this time we gon' trip. No ja, in ta knjiga pride ven, kakor bomo imeli dosti footage, ne? Sam to verjetno še nav dolg, zaradi tega, ker... Where the fuck Dina je? That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much. No bad, ne. No, se pravi, ja. To je bil naš update, zakaj ni nič video. Pet za malo ostalo. No ja, in skratka, to smo vam vsak hoteli zaupati, ker se nam zdi, da je to zelo pomembno za vas, zaradi tega, ker če ste nas subscribali, shareali, polajkali, dislajkali, komentali, vidrnovšek, ne, pa take. In ni treba, da ste tak, ne. Lahko samo subscribate in boste gledali naše videe. Tako da ja, thanks za ta update, ni za kaj. Pa ste za knjigo, ne, kakor bo prišla ven tam kot 19. junija in še sicer datum določen sam. Thanks, ko ste pogledali ta video, smo ga bi vam dolžen. Pa please, lajkite, pošerite, posubscribite, ni treba, če vam nismo všeč. Drugač pa neč. Aj, sudi. Fajn smo tole poseli.